wanikela endodana yakhe yodwa uthi kube umhlatshelo. Kodwa uJehova waveza inqami ibanjwe ngezimpondo uthi kube umhlatshelo. Njengo-Abrahama wanikela ngendodana uthi ibe ngumhlatshelo. Kodwa uJehova Nkosi yami wanikela ngendodana yakhe yodwa ibe ngumhlatshelo. Kodwa uJehova Nkosi yami wathi ahlela baveza uthi kibe umhlatshelo. Silashwa khona uyabonelelwa, singayaphi bazalwane uma sisuka baba sibaleka umdala wesisuku siyabalekela singaphila kanjani ukuphila Nkosi yami uma sisuka kuye mdala wesisuku ongamazi wokuphila. Ake nibheke endabeni Nkosi yami kuyaphileka endabeni. Besinganyukele endabeni silingisele u-Abrahama wakubona ukuphila okunamandla uyabonelelwa. uJehova wala kuthi iphi indodana yakhe wabonakala phezu ukuphila uJehova wamtshela wathi akabheke Nkosi yami uyabonelelwa. Wakhala kabuhlungu umfana wathi Nkosi yami nasi izintuni nemukhwa ngiyawubona iphi mfana bengangazi ukuthi uyabonelelwa. Kunokuphila Nkosi yami uyabonelelwa.